ovog trenutka proglašavam stanje vanredne situacije na cijeloj teritoriji opštine Sjenica. U toku jučerašnjeg dana imali smo značajan broj aktivnosti gdje je mehanizacija svih javnih preduzeća i privatnih preduzetnika vršila očišćavanje snijeg i snežnih nanosa na cijeloj teritoriji opštine Sjenica. A negdje smo morali da obustavimo čišćenje zbog toga što je bila smanjena vidljivost i vozači mehanizacije nisu mogli da detektuju i utvrde putanju puta, nego jednostavno morali smo prekinuti čišćenje. Određena područja opštine Sjenica, seoska, također nisu raščišćena. Prevashodno se odnosi to u mesna zajednica Duga Poljana, mesna zajednica Bare. Situacija je zaista alarmantna zato što i regionalni putevi su također, većina njih je neprohodna, a drugi su u stanju otežane prohodnosti, praktično moguće iz Sjenice ući i izaći, ali na veoma otežan način. Krizni štab je malo pre zasedao, kao što rekao, koliko su ljudi spremni da reaguju, da pomognu onima koji su ugroženi, pošto smo imali tu predstavnike policije, bolnice i drugih institucija. Ja moram da kažem da svi su u stanju pune pripravnosti, njihove ekipe će delovati i vrlo brzo će se svaki problem koji se bude pojavio otkloniti. I apelujem ovom prilikom na medije, a prevashodno na regionalnu, da objektivno informišu građane i da ne plasiraju dezinformacije oko načina i čišćenja grada i seoskog područja opštine Sjenica.